आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ मणिपुर संगाई फेस्टिवल की चोरचानपुर एडिशन ngasi मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन गेलजांग रिजोर्ट मसुंग बेहयांग हौदोक्रे मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी बेहयांग अनिसुब मोरे टाउन अमगुमन सेंगुतनबा सरकार होनरी एलडीए के चेयरमैन मोरंगथिम अश्विनी कुमार सिंह न्यू दिल्ली द पांगथोक मालेम थाकी कॉन्फ्रेंस दा लोकताक पाट की मतंग नुंगनांगो फोंदोक्रे केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी भारत महासागर लमदमदा तंगदो लेताब शांति मदि चौकट पुरकनबगिदमक भारत न लेप्तन होनरी अमसुंग अहोम जनरल लाचित बारफुकन की चामरी शुभमपो कुमनग मरी लेना चही मचुपन चथरक पालन थोरम हयेंग लोइसिलगनी मणिपुर संगाई फेस्टिवल की चोरचानपुर एडिशन ngasi गेलजांग रिजोर्ट मसुंग बेहयांग दा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हौदोक्रे नाट के ओइब जगो इसै कया की थोरम गलोनेना नुमित हुमनि चुपन पांगथोकदबा चोरचानपुर एडिशन अदु हौदोखि हंदक सही के संगाई फेस्टिवल की ओइना चोरचानपुर जिला की मफम अहुम गेलजांग बेहयांग अमदी लमका पब्लिक ग्राउंड तोंगान तोंगान थोरम सिंह पांगथोकनी ngasi मुख्यमंत्री ना चोरचानपुर एडिशन की मनुंग चन्ना गेलजांग अमसुंग बेहयांग दा कुमय से हौदोखिबनी लमका पब्लिक ग्राउंड की ओइना थासी की कुंतरुक पांगथोकनी गेलजांग दा पांगथोप थोरम अदु हौदोकलदुना मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाई महाके सरकार न मतम कुइन होनदुना लाखिबा अमतु ओइबगे सक्तम हंजिलकपा हौरे लई मखल कयाना सातप फजरब लैकोलमगुम मणिपुर के अपुन सक्तम अमा सेंगतनब होनबदा प्रजा सेक्शन खुदिंगमना मतेंग पांगबिबगिदमक मियामबु थागतप फोंदोक्की गेलजांग की फजरब महौसा के सक्तम असिना पुकनिंग होखिदुना मफम अदु थादोक्तुना चनिंगदब फावरे हैनसु मुख्यमंत्री न सिंथाकी मुख्यमंत्री ने हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजरब वाखलोन अइखोय पुमनमक अमतु ओइना थोंग मानन साउखत मिनगदबने हाइबा अदुगी मखादा राज्य असिदसु लैमिनरिबा कांगलुप मसेल की मरक्ता हेन नुंगसि सानबा मदि साउखत मिनबा ओइननबा लेप लैतन होटरी फेस्टिवल ऑफ वननेस थमोइदगिने इक्वालिटी इन डेवलपमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट अदुगा वी शुड लिव टुगेदर हाइबा थिमदु दैखोय होना जबने अदुना festival si lakpa loina koi let us forget and forgive the mistakes whatever the past let it go now let us start a new era with a new mindset koi punna koi amatani ko haba khena balai tabadu majatni hair ga na koi hingmina si haijaraga you enjoy but nungdang da water body nat panina aina nungdang da kare reception thambane maram di water body nat panina kana gumba se yaura ga di kai umma ta gi ko gi bataro ga di asoingam yaugadra ina nungdang tawbigano haibani साउदर्न मणिपुर कल्चरल सेंटर बेहयांग कुमय से हौदोपगी थोरम सरुक यारदुना मुख्यमंत्री ने हाई बेहयांग अनिसुब मोरे टाउन ओइना सेंगतनब सरकार होनरी मफम असिबु लालोल इटिक मरु ओइब मफम अम ओइननबसु होनरी हौजा हौजिक लुपा कोटी कुनमंगा चंगबा रेसिडेंशियल स्कूल अमा सागतपगी थबकसु चथरी लमदम मदुगी मियामगी अवाट अपासिंग सोइदन मेहनतकनी हाइबगी थाजबसु मुख्यमंत्री ने फोंदोकी मफम असिगी मियामना सरकार असिबु सोगत पिबगी मोंग उत्पिरिबासिदा अपेन पोई मरमदुना महाकना मुख्यमंत्री हेक ओरकपदगी मफम असिदा मरिरक लाखरे हैनसु सिरि बिरेन फोंदोखी हौजे मथंग यामना तौरगनी सिदा कोई सिबु संदगिति महाराज संदगिति पाकी द लैरिबा तिबाई टुरेंसी सुमाइना सिदगी दुम लालगा खोंगना टुरिस्टिंग येंजबा याबा खोंग अमा तुम मतमदा कोई सारगनी गेस्ट हाउस सारगनी अदुगा सिगी वालिबा component mayam amwali matang sidaida even rock star sing se koi ukhuldaga kaugiba america gi rock star ga kauraga function to ya maram di behang si koi government ki target ta
behang se second more oidoini more na ama laikhre aduga more ki area si ki second alternative se khoi behang area si oidoini Imphal West ke Kwakaitel Ningthem Kolda ngasi Social Welfare Mantri Haikam Dingona UFC Gym Sangakre Thormodu da Mantri na hai gym asina Mixed Martial Arts MMA ge sanaroi singda chauna kanaba piragani ngasi hangdok liba gym asi awang nupuk lamdam gi oina MMA ga mari lainaba ahan gym oiragani mahagna hai Rosan Mainam amasung Jojo Rajkumar yauna MMA gi masak nairaba sanaroi kaya hanana leijaraba lamdam asida asiguma makal ge training center sing hangdorakpana lam asida Manipur gi masak nairaba sanaroi kaya makha tana thorukpa ngamlagani nupi singi hak ngak senma masung Hengat hanba da lanai lup singi thaudang haiba hiramda nomagi oiba khana nenabagi mifam amangasi Imphal West Jila gi DC complex da laiba Kombirai hall da pangthokre Manipur State Commission for Women Shin Bathormodu da commissioner sig chairperson Salam Alka Debi masunga khang haikayana wa ngangki thormodu da myo yangkhai romna saruk yaki Imphal ki DM College of Science ki Central Hall dangasi World Television Day ki thorum pangthokre thormodu da DM University ki Vice Chancellor Professor N. Raj Mohan Singh University asigi School of Sciences ki Dean Dr. M. Bhubaneswari Devi amasung Registrar Dr. Nebideta Lairalapum Singh ba sangnaraba miyokya saruk yaki tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Loktak Development Authority LDA ki Chairman M. Ashwini Kumar Singh na awang nungpuk lamdam ki khwairi ki chawba tumhi chendaba patwariba Loktak ki phibam ka henna sokchilakpada nungnang ba phongdokre Malem thake oiba Europe amasung Asia lamdam ki oina environmental policy ki mari lainaba conference ma hawdokpugi warolda LDA ki Chairman ashina hai Loktak pat ki akoibada miyoi kayana pat ki lam khopchilakpa pat mochinba ising imaida anem awang chang narik tabu yauna tongan ba thong singna pat asigi phibam ka hena sokchilakpani hojik pat asigi sokchilakliba sigi yenglaga aikhoina pat asibu nongna semgna bu hana bagi tangai phadaba du lakle Loktak pat asi Manipur gi oina yelhongai digi achobu mafam kaliba pat amani Sri Ashwini Kumar na hai Loktak pat asi malem gi oina singthaningai oiba wetland ama oina ba Rajya Sarkar ni kan honari Rajya gi Mukhyamantri Nongthomam Biren gi yang makhada LDA na pat asi kanna ba thoksil thorang yauna akoibagi miyam sing wakal tahanbagi thabak sing paikatli masiga loina na pat asigi akoibada niyam kaina lam khopchiliba sing taknokna ba makok thongba sarkar ga official yawba committee am siamduna mari lainaba singda che thaduna khangan krai Ngasidagi New Delhi gi JN University campus ta pangthok pahaukiba numit nini gi oiba malem thake oiba conference sida tongan baleba kaya dagi delegate chahum henbana saruk yari makhoina Rajya Sarkar na Loktak pat pu kanana ba paikaliba thoksil thorang singa dubu apen basu phongdok nakhi National Highway Chama Anigi Imphal More Lambi ki Thobal Kiam Sipai Babu Bazar Mapada Lambi ki accident toina thorpadi ngasi maphamadu da MLA K Megachandra Thobal Jila ki Deputy Commissioner Ahantem Subhas Masung Jila Asigi SP Jogesh Chandra Hobijam na chatuni yangshin kre Khongchet adun Sri Megachandra na pawmi sing hai maphamasi da ngarang su accident thokpadi gi nupi masama leikhi dabadagi maphamasi da lambi shambagi thabak ta asoiba leirabra haibadu yangshin ba lakpani maphamadu da hojik lambi lanthok lanchin tawribadu khara hongtok hongjin tongnaba district administration amasung lambi asi siamliba GR infra project ki marakta yanare khongchet adu sark yakiba deputy commissioner Ahantem Subhas na hai lambi siamagi thabak asi miyang chathok chasin hena kudong chahna ba paikat pani international highway gi thak lambi asi siamgulakpada maphamadu gi miyam na mateng pangmina basu deputy commissioner na appeal tawki Koigi national highway so koigi trans Asian highway oira kunina gari je speed che kan thongrak kunina koina median gi leiri bo mong se gedang semlok semjin nona boy hona bane duna manwai nai koina ngasi NSI di sel ga ju khana jari se koigi direct 90 degree da tholakpa median gai si close toraga kitang 50 meters ko mata tok chasin toraga de koigi accident ki chance se yamna khandagani haina koina khanjai Imphal Turel gi Mahabali dagi Thumbu Thong Phau gi Maraktagi ngarang numidang waram nupa gi asi bhaksang ama phangle Imphal Police Station gi cherol ama dahai meyedu higok masu gi jin khongraw ama shetli mahaki khudang ama sungma khwangda jantra ama mamsi kulai kusuni sahi kunthra dagi nipu phau gi manung dalai ba me oirambi yai haksang adu masak khangdok nabagi damak rims ki mokta thamli
Assam Rifles ki Chorachandpur Battalion sinduna lemna laing bagi thorum amangasi Chorachandpur jila gi manung chanba Dongjang village da pangtokre kem aduda mapumadu gi me chamurom na thoruktuna lemna laing ki masung hidak langtak singsu lemna piki Assam Rifles ki None Battalion sinduna yoga gi matang da miyambu bhap tahan bagi thorum amangasi None jila gi Hauksong village da pangtokre thormadu da khangai kayana yoga gi matang da takpi tambiki Hojik Sathariba Sangai Festival gi saruk ama oina lemna idan tawbagi thorum amangasi Moirang khunung makha laikai delaiba Ima Panthoibi Community Hall da pangtokre MLA Singh T Robindro amadi S Premchandra gi yeng makha da State Blood Cell National Health Mission gi matengalonena Bishnupur gi Red Cross Society na sinduna pangtokpa idan tawbagi thorum da mi kuntrani thoiromna idan tawki Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna Imphal gi mapal kangjebung da sathariba Manipur Polo International gi ngasi humni chanba numita sanakiba ahanba match ta USA Polo team na Indian Navy Polo team bu panjin tarahum taruk tamai tiba pikre ngasi sanakiba ni suwa match ta na United Kingdom na India team A bu panjin mapan mari da thoiki Qatar gi Al Janop Stadium lenga sasana kiba group G gi ahanba match ta Switzerland na Cameroon bu panjin ama sino da maiti wa pikre team anina first half phawbada goal amata chanaba ngamdana cricket inana sanaki adumaina mak second half ta di Switzerland gi Brill Imbolona amata ngarba goal da chanduna Switzerland bu mai pa anki ngasi numidang waram pung taruk makai de gi hawkiba match ma da hojik South Korea ga Uruguay ga sanari ngasi numidang pung mapan makai dana Portugal ga Ghana ga chanagani प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनिंग युवा मन की बात की मरपुतरा मंगा शुबर तांकक थासी की कुंतरेत नमाजिंग निमित की अयुक पुंगतरा माथोई दा आकाशवाणी की थोंग दा संडोकनी प्रधानमंत्री ने वांगांग बहक लोई बगमदु की मणिपुरी वाहन टोक संडोक्तुना तहनगनी मसी नुमित असि की नुमिदांग पुंगनी पांडसु अमुक हन संडोकनी थोरम सिंह असि LRS चोरचानपुर नसु रिलेट तौदुना संडोकनी मथंग नुमितना पाउमाई मार पाइटे कबुई थादो माओ मसुंग तांकुल लोन दा संडोक्तुना तहनगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी भारत महासागर लमदमदा तंगदु लैताब शांति मदि सखत पुरकनबगिदमक भारत न लेप्तन होनरी बांग्लादेश के ढाका ngasi pangtokpa Indian Ocean Rim Association gi mifamda भारत की म्हिट कांगबु बुलुसिंगदुन सरक यारिबा डॉक्टर रंजन मिफमदुदा वांगांग लदुना हाई भारत महासागर लमदमदा लेमिनारी लेबाक सिंग मरकता महौसागी खुदोंथिबु थौदोकसिंग थोरकु मतमदा तेंगबांगनबा साइंस टेक्नोलॉजी अमसुंग इनोवेशन गी लमसिंगदा चौखटनबा भारतना सबु थौदांग कया लौदुना लाकली मालेमगोयना सबु सिंगनबा सिंगवरकलिबा क्लाइमेट चेंज चिंजाक अमसुंग एनर्जी सिक्योरिटी गी लमदम मसुंगदा लेरिबा लेबाक सिंगना अमगमगा तेंगबांगनबगी सांग हेंगत हननबसु मंत्री ने तक्सिनकी Anniversary of Ireland. Excellencies, health and security of our maritime domain is a prerequisite for progress and prosperity of our region. As we face global challenges to our health, climate, food and energy security, securing peace and prosperity of the Indian Ocean region and wider Indo-Pacific has been India's priority through its initiative like Sagar for security and growth for all in the region, Indo-Pacific Oceans Initiative. मिफमदु यावबु चटपद डॉक्टर रंजन सोमालिया के फॉरेन अफेयर्स राज्य मंत्री का तोंगान उनुदुना लेबाक अनिगी मरी हेना फगत हननबगी मतंग सुवरी सानकी अहोम जनरल लाचित बारफुकन गी चामरी शुभमपो कुमन ग मरी लेना चाहिए मचुन सतरक प पालन थोरम हेंग लोइसिलगनी न्यू दिल्ली द पांगतो कदब लोइसिनबगी थोरम दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वांगांगनी अखोगे पाउमिन हाई थोरमसी प्रधानमंत्री न लेबाक असिगे सखंगनबु वाटलिबा थौबसिंगबु इकाई खुमनो उत्पगे सरक अमोइना पांगतो कदबनी लाचित बारफुकन अहोम किंगडम गी मतमदा रॉयल आर्मी गी अफावु जनरल अम ओरमकी मुगल निंथोरन औरंगजेबना लोई संदोरपु मतमदा जनरल लाचित बारफुकन न माइथि पिदुना मखाताना लोई संदोप टिंगकी अरोइबदा मरोयो पाउ अमोहन्ना मणिपुर संगाई फेस्टिवल के चोरचानपुर एडिशन गसी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन गेलजांग रिजोर्ट अमसुंग बेहियांग हौदोखरे मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी बेहियांग अनिसुब मोरे टाउन अमगुमन सेमगनब सरकार होनारी एलडीए के चेयरमैन मोइरांगथिम अश्विनी कुमार सिंह न्यू दिल्ली द पांगथोप मालेम थाके कॉन्फ्रेंस द लोकताक पाट की मतंग नुंगनांगो फोंगदोखरे केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी भारत महासागर लमदम तंगदु लेटाबा शांति मदि सखत पुरकनबगिदमक भारत न लेप्तन होनरी
अमसुंग अहोम जनरल लाचित बारफुकन की चामरी सुबमपो कुमन मरी लेना चाही मचुम चथर को पालन थोरम हयेंग लोइसिलगनी पाउ लोइजरे।